Tubahaye ikaze mwese abadukurikiye, abari kwiga amategeko y'umuhanda, abari kwitegura ikizami cya Provisoire, mwese tubahaye ikaze, ni kuri Shaka Provisoire, aho dukosora ibibazo bigiye bitandukanye byibandwaho mu kizamini cya Provisoire. Twagiye n'ibibazo by'uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Iki cyapa dufite aha ngaha nk'umuyobozi w'ikinyabiziga igihe ukibonye kikubwira iki? A. Iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. B. Birabujijwe kunyura mu muhanda w'ikindi cyerekezo. C. Birabujijwe kunyuranaho. D. Birabujijwe guhagarara ku iteme. Ngaho tubwire wowe, nizere ko wafashe agakayi n'agakaramu, aho uri buze kugenda wandika ibisubizo, umenye urwego ugezeho uri kwiga amategeko y'umuhanda. Ese ni A. Iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Yaba B. Birabujijwe kunyura mu muhanda w'ikindi cyerekezo. C. Birabujijwe kunyuranaho. D. Birabujijwe guhagarara ku iteme. None wowe urumva igisubizo cyaba ari ikihe? Aha ngaha igisubizo ni A. Ni iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Iki cyapa gisobanuye iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Twihuse cyane ku kibazo cya kabiri kirabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'igihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekeza cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe na mwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagaragazwa ku buryo bukurikira. Iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'igihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe na mwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagaragazwa ku buryo bukurikira. Ubwo buryo ni ubuhe abo bantu bagaragazwamo? A. Imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. B. Inyuma ni itara ry'umuhondo ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nizere ko wamaze kwandika igisubizo wabonye cyaba ari cyo, ubundi ukaza kureba koko ko wagikoze. Ese ni A. Imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Cyangwa ni B. Inyuma ni itara ry'umuhondo ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ese ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha igisubizo ni A. Utwo dutsiko tw'abanyeshuri cyangwa amatsinda y'abantu cyangwa imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda bagaragazwa ku buryo bukurikira. Imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Igisubizo ni A. Ikibazo cya gatatu. Nta tara na rimwe cyangwa utugarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ya santimetero 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye, ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Nta tara na rimwe cyangwa utugarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi
cyane kimurika kiri hasi ya santimetero 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ayo matara ni ayahe? Ibyo bidakurikizwaho: A. Amatara kamenabihu. B. Amatara yo gusubira inyuma. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. None aha ngaha ayo matara wowe wahitamo ayahe? A. Amatara kamenabihu. B. Amatara yo gusubira inyuma. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibyo byavuzwe haruguru ntibikurikizwa ku matara kamenabihu n'amatara yo gusubira inyuma. Ikibazo cya kane. Ikibazo cya kane kiragira kiti: iyo mu muhanda imirimo yihariye ubugari butuma abayobozi bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo bakomeze urugendo. Ahategetswe kunyurwa hagaragazwa n'ikimenyetso gishyirwa aho imirimo irangirira mu ruhande rugenderwamo. Icyo kimenyetso kirangwa n'amabara akurikira: iyo mu muhanda imirimo yihariye ubugari butuma abayobozi bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo bakomeze urugendo. Ahategetswe kunyurwa hagaragazwa n'ikimenyetso gishyirwa aho imirimo irangirira mu ruhande rugendwamo. Icyo kimenyetso kirangwa n'amabara akurikira: A. Ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. B. Umuzenguruko w'umutuku, ubuso umweru n'ikirango cy'umukara. C. Umuzenguruko w'umutuku, ubuso mu ibara ryera, ikirango mu ibara ry'umutuku n'umukara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. None icyo kimenyetso kirangwa n'amabara yayo. Ese ni A. Ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. B. Umuzenguruko w'umutuku, ubuso umweru n'ikirango cy'umukara. C. Umuzenguruko w'umutuku, ubuso mu ibara ryera, ikirango mu ibara ry'umutuku n'umukara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha igisubizo ni A. Ni ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. Igisubizo ni A. Ni ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. Ayo niyo mabara aranga icyo kimenyetso cyavuzwe haruguru. Ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kirabaza ngo: iyo tumuritswe n'amatara y'urugendo y'ikinyabiziga, utugarurarumuri tugomba nijoro igihe ijuru rikeye kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ikurikira. Iyo tumuritswe n'amatara y'urugendo y'ikinyabiziga, utugarurarumuri tugomba nijoro igihe ijuru rikeye kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ikurikira. Ese ni A. Metero 100. Yaba B. Metero 150. Yaba C. Metero 200. Cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. None wowe wahisemo ikihe? A. Metero 100. B. Metero 150. C. Metero 200. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mu gakayi kawe nizere ko wamaze kwandikamo igisubizo. Aha ngaha igisubizo ni B. Ni metero 150. Ni metero 150. Ikibazo cya gatandatu. Ikibazo cya gatandatu kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Iki cyapa gisobanura iki? Aha dufite icyapa gifite ikirango mu ibara ry'umukara, ubuso bw'umweru, umuzenguruko w'umutuku ndetse ishusho ya mpande eshatu. None iki cyapa gisobanura iki?
A. Umuhanda utaringaniye iburyo. B. Akamanuko gashobora gutera ibyago. C. Ahantu umuhanda umeze nabi. D. Uguhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe. None wowe wahitamo iki? Ese ni A. Umuhanda utaringaniye iburyo. B. Akamanuko gashobora gutera ibyago. C. Ahantu umuhanda umeze nabi. D. Uguhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe. None wowe ahangaha wahitamo ikihe gisubizo? Igisubizo ni B. Iki cyapa gisobanuye akamanuko gashobora gutera ibyago. Igisubizo ni B. Ni akamanuko gashobora gutera ibyago. Ikibazo cya karindwi. Ikibazo cya karindwi kirabaza ngo ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranye mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo atarengeje metero 50 z'uburebure, kandi hagati yayo hakaba byibura metero 50, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranye mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo atarengeje metero 50 z'uburebure, kandi hagati yayo hakaba byibura metero 50, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Mbese ni ibihe binyabiziga bidakurikiza iryo tegeko tubonye hejuru? A. Ibinyabiziga bya polisi biherekeranyije. B. Ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. None ahangaha igisubizo wahitamo ni ikihe? Ibinyabiziga bya polisi biherekeranyije. B. Ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nizere ko wamaze kwandika igisubizo cyawe. Ahangaha igisubizo ni B. Iryo tegeko ntabwo rireba ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro. Ntabwo rireba ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro. Ikibazo cya 8 kirabaza ngo iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi, uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga metero 18 hatabariwemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho, hagomba ibi bikurikira. Iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi, uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga metero 18 hatabariwemo ubw'icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho, hagomba ibi bikurikira. A. Umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. B. Abaherekeza babiri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. None ahangaha igisubizo urabona ari ikihe? A. Umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. B. Abaherekeza babiri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo ni A. Hagomba umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Hagomba umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 kirabaza ngo nijoro igihe ijuru rikeye, itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. Nijoro igihe ijuru rikeye, itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. A. Metero 150. B. Metero 50.
C metero 20, D metero 10. Wowe urabona igisubizo ari ikihe? Andika muri ka gakayi kawe igisubizo cyawe. Ese ni A metero 150 cyangwa ni B metero 50? Ese ni C metero 20 cyangwa ni D metero 10? Aha ngaha igisubizo ni C, ni metero 20. Igisubizo ni C metero 20. Icyo cyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga. Iryo tara rigomba kumurika ku buryo izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ya metero 20. Ikibazo cya 10 kirabaza ngo birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. A kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe. B gukatira feri bidatewe no kwirinda ibyago. C A na B ni ibisubizo by'ukuri. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. None wowe igisubizo ni ikihe? Ese ni A kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe. B gukatira feri bidatewe no kwirinda ibyago. C A na B ni ibisubizo by'ukuri. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. None wowe urabona ari ikihe gisubizo? Aha ngaha igisubizo ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe no gukatira feri bidatewe no kwirinda ibyago birabujijwe kuko bibangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Birabujijwe rwose. Ikibazo cya 11 kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Iki cyapa gisobanura iki? A inkomane banyuramo bazengurutse. B biremewe guhindukira. C inzira y'icyerekezo kimwe imbere. D birabujijwe guhindukira. Aha ngaha dufite icyapa gifite ishusho y'uruziga, ikirango kiri mu ibara ryera, ibara ry'umweru, ndetse muri kukireba neza. None bari kutubaza ngo gisobanura iki? A inkomane banyuramo bazengurutse. B biremewe guhindukira. C inzira y'icyerekezo kimwe imbere. D birabujijwe guhindukira. Aha ngaha igisubizo ni A ni inkomane banyuramo bazengurutse. Igisubizo ni A inkomane banyuramo bazengurutse. Ikibazo cya 12. Ikibazo cya 12 kirabaza ngo kuri iki cyapa cyo mu muhanda cya mbere cy'integeka. Kuri iki cyapa cyo mu muhanda cya mbere cy'integeka, iki cyapa kiri aha ngaha, bari kubaza ngo mbese gitegeka umuyobozi w'ikinyabiziga iki? A kugendera ku muvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu isaha. B kutarenza umuvuduko wa kilometero 30 mu isaha. C birabujijwe kugendera ku muvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu isaha. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. None iki cyapa urabona wowe gisobanura iki? Kibwira umuyobozi w'ikinyabiziga iki? A kugendera ku muvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu isaha. B kutarenza umuvuduko wa kilometero 30 mu isaha. C birabujijwe kugendera ku muvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu isaha. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. None igisubizo ni iki? Aha ngaha igisubizo ni C birabujijwe kugendera ku muvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu isaha. Birabujijwe kugendera ku muvuduko wa kilometero 30 mu isaha. Nk'uko mubibona kino cyapa kiri mu ishusho y'uruziga, kandi ibi ni ibyapa bibuza. Ibi biba ari ibyapa bibuza. Twihuse cyane ku kibazo cya 13. Ikibazo cya 13 kirabaza ngo ibiziga by'ibinyabiziga bigendeshwa na velomoteri, bigendeshwa na moteri n'ibya velomoteri kimwe n'ibya rumoroki zabyo bigomba kuba byambaye inziga zihagwa zifite amano y'ubujyakuzimu butari munsi ya milimetero 1 ku mirongo yabyo yose, n'ubudodo bwabyo
ntibugire ahantu na hamwe bugaragara kandi ntibugire aho bwacitse bikomeye mu mpande zabyo, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira: ibiziga by'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri n'ibya velomoteri kimwe n'ibya romoroki zabyo bigomba kuba byambaye inziga zihagwa zifite amano y'ubujyakuzimu butari munsi ya milimetero imwe ku mirongo yabyo yose, n'ubudodo bwabyo ntibugire ahantu na hamwe bugaragara kandi ntibugire aho bwacitse bikomeye ku mpande zabyo, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira: ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha ahateganye. Ibinyabiziga bya polisi bijya ahatarenga kilometero 25 uvuye aho biba. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe igisubizo aha ngaha watanga ni ikihe? Ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha ahateganye. B. Ibinyabiziga bya polisi bijya ahatarenga kilometero 25 uvuye aho biba. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. None wowe igisubizo urabona ari iki? Aha ngaha igisubizo ni A. Ibyo ntibireba ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha ahateganye. Ikibazo cya 14. Iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, uwo muyobozi agomba gukora ibi bikurikira: iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, uwo muyobozi agomba gukora ibi bikurikira: gushaka umuherekeza. B. Gukurura ikinyabiziga cye. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. None aha ngaha igisubizo cyawe cyaba ikihe? A. Gushaka umuherekeza. B. Gukurura ikinyabiziga cye. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe wahitamo ikihe? Aha ngaha igisubizo ni B, ni ugukurura ikinyabiziga cye. Uwo muyobozi agomba gukurura ikinyabiziga cye. Ikibazo cya 15. Uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho, ikinyabiziga cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri aha hakurikira: uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho, ikinyabiziga cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri aha hakurikira: A. Mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe. B. Ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntuburenga santimetero 50. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. None wowe igisubizo cyaba ikihe? A. Mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe. B. Ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntuburenga santimetero 50. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo.
wahisemo ikihe? Aha ngaha igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Igisubizo ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. 16. Abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanayobowe n'umwarimu, bategetswe kunyura mu tuyira turi mu mpande z'umuhanda no ku nkengero zigiye hejuru uretse ubutaka butsindagiye butandukanya imihanda ibiri bwo kunyurwaho gusa n'aba bakurikira: abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanayobowe n'umwarimu, bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zigiye hejuru uretse ubutaka butsindagiye butandukanya imihanda ibiri bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira: A. Abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. B. Abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe wahitamo ikihe? Ese ni A. Abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. B. Abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha igisubizo ni A. Abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Ikibazo cya 17. Kugira ngo ikinyabiziga kive ahantu hari urwondo cyangwa hanyereye bidasanzwe hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira: kugira ngo ikinyabiziga kive ahantu hari urwondo cyangwa hanyereye bidasanzwe hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira: A. Inziga zishobora gushyirwaho udushyundu. B. Inziga zishobora gushyirwaho iminyururu igwanya ubunyereri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. None aha ngaha igisubizo wowe ni ikihe? Inziga zishobora gushyirwaho udushyundu. B. Inziga zishobora gushyirwaho iminyururu igwanya ubunyereri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha igisubizo ni B. Ni inziga zishobora gushyirwaho iminyururu igwanya ubunyereri. Ni inziga zishobora gushyirwaho iminyururu igwanya ubunyereri. Ubwo ni bwo buryo bushobora gukoreshwa. Ikibazo cya 18. Muri ibi byapa bikurikira ni ikihe cyerekana ko umuyobozi ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutse aho agana mu nzira ifunganye? Muri ibi byapa bikurikira ni ikihe cyerekana ko umuyobozi ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutse aho agana mu nzira ifunganye? Ni B. Akadomo 6 cyangwa ni B. Akadomo 3? Ese ni A. Akadomo 19 cyangwa ni A. Akadomo 23A? Hano bakubwiye ngo A. Icyapa B 6. B. Icyapa A 19. C. Icyapa B 3. D. Icyapa A 22A? Mbese ni ikihe cyapa cyemerera ukibonye gutambuka mbere y'abaturutse aho agana mu nzira ifunganye? Aha ngaha igisubizo ni A. Ni icyapa B6. Icyapa B6 muri kukibona aha ngaha. Twihuse ku kibazo cya 19. Icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombereje w'ibice byinshi atangirira gukurikizwa, kirangwa n'ibirango cyangwa ibimenyetso by'amabara akurikira: icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombereje w'ibice byinshi atangirira gukurikizwa, kirangwa n'ibirango
cyangwa ibimenyetso by'amabara akurikira: A. Umweru n'umukara. B. Umweru n'umutuku. C. Umweru n'umuhondo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. None wowe igisubizo ni ikihe? Ese ni A. Umweru n'umukara. B. Umweru n'umutuku. C. Umweru n'umuhondo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu ni uko icyo cyapa kirangwa n'amabara umweru n'ubururu. Kirangwa n'amabara y'umweru n'ubururu. Ikibazo cya 20. Ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. Ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. A. Ibinyabiziga bigendwamo n'abana. B. Ibinyabiziga bigendwamo n'abanyamaguru. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese igisubizo wowe urabona ari ikihe? Ese ni A. Ibinyabiziga bigendwamo n'abana. B. Ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni ibinyabiziga bigendwamo n'abana ndetse n'ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. Turabashimiye kuba mwadukurikiye. Aha niho dusoreje ibibazo by'uyu munsi. Naho ubutaha.